pitanje. What do you think is your most important skill characteristic? Ovde nije lako pričati o sebi, zato što većini ljudi je teško da kažu šta je, u čemu su oni dobri, šta su njihove karakteristike. Setite se šta vaši prijatelji kažu za vas ili bivši poslodavci, možete i da ih pitate. Važno je da navedete 3 ili 4 osobine koje mogu da budu povezane sa poslom za koji se prijavljujete. Naprimjer, da volite timski rad, ili da ste tačni, ili da, recimo, fleksibilni ste. Bilo bi dobro da navedete poslodavcu i neki primer kada se ta vaša osobina iskazala na nekom prethodnom poslu ili u nekoj sličnoj situaciji. What do you think is your most important skill or characteristic? Well, I see myself as a people person. I really like to work with people and to meet new different people. Okay. And besides that, I would say that I have excellent communication skills. That's because my teachers, my professors at university have pointed out that I'm really great at organizing my thoughts, giving presentations, and talking to different listeners. That's great. Thank you. Osmo pitanje, do you know what this job is about? Naravno, kada se prijavljujete za posao, podrazumeva se da znate šta posao uključuje. Obično na samom oglasu za posao stoje vaše odgovornosti i sve obaveze vezane za taj posao. Treba da ih nabrojite poslodavcu, ne morate sve, ali da istaknete 3 ili 4 glavne. Do you know what this job is about? Yes, well, the duties of a hostess include welcoming guests, taking them to their tables, and providing all the necessary information. That's correct. Thank you. Is location important to you? Where would you like to go? Neki poslodavci su u mogućnosti da vam ponude poslove na različitim mestima. Naravno, dobro je ako imate neku lokaciju koju preferirate da kažete tačno koja je i moguće je da će vas postaviti baš na tu lokaciju. Diana, is location important to you? Where would you like to go? Well, although I would like to stay on the East Coast, I wouldn't reject any other offers. Okay, I understand. 10. pitanje, how do you feel about being separated from your family for 4 months? Ovo izgleda kao suvišno pitanje, ali poslodavac ovde želi da proveri da li ste vi dovoljno samostalni da provedete duže vreme daleko od porodice. Najviše zato da ne biste došli u situaciju kada vam budu nedostajali prijatelji i porodice da napustite posao. Tako da ovde možete da istaknete recimo da ako ste nekad živeli daleko od roditelja, na primjer sada kada ste na studijima, to bi bilo dobro da obavezno spomenete zato što poslodavac tako može da vidi da ste samostalni i da vam to neće predstaviti problem. How do you feel about being separated from your family and your friends for such a long time? Well, 4 months is a long time, but I don't think it's going to be a problem because I have traveled before and we have been separated before. I will miss them, but in that case I can talk to them over Skype or any other social network. That's right. I poslednje pitanje, do you have any questions? Pitajte slobodno poslodavca sve što vas interesuje, na primjer da li postoji prekovremeni rad, kako izgleda vaš radni dan i slično. Nemojte ponavljati pitanja koja ste već spomenuli, ali mu obavezno postavite neko pitanje da pokažete da ste spremni za posao. Diana, do you have any questions for me? Yes, I have just one question. What kind of training should I expect? Training? Oh, okay. Well, our company provides a week-long training for our employees. Okay, thank you very much. No problem. Diana, thank you for your time. It was nice meeting you. It was nice meeting you too, and thank you for interviewing me. Okay, goodbye. Goodbye. To je to. Good luck!